Mkwena iboge abakaligi ababili abakena gwera page Mamelodi Sundowns nati porage mashara kega uskwishi atakena je kwishi afimba na page uskwishi bwera eswa sitakwini page kazi shiza enga page kucha gwera page uskwishi sika page pale Mamelodi Sundowns na page Brian Leona nasi Stokfela siveza kamnandi na pakete nkundla onside bona le Mamelodi Sundowns phakathi boxini nalithura inje yasinda ngomlambisa Mazulu ahamba phambili ke ngothunila against Iswelele bona le Mamelodi Sundowns futhi phakathi boxini siobasa sibhekela phakathi Squishi asedloke ibhola lakhe amvimba lapha ke uNdlovu uthwake udlale kabi uzoba ibhola layo Mamelodi Sundowns Shaso kabi yena ke kule Mboti spera pake Cassius Mailula cash no deposit yofuna lapha ke Open Motiba wayitsiba Marcelo Ayende Marcelo Maiselula Colmina Malavi is free yofuna lapha ke Khuniso Mujau nansi Vurvai iliphakamisa iVurvai onside Squishi Ndlovu Vurvai futhi Khuniso Mujau wenze njani dlala noNdlovu afuna lapha ke Marcelo Obasa Khuniso Mujau dlala noNdlovu phakamisa uNdlovu afuna lapha ke Cassius Mailula cash no deposit nalithuba Spegala pake bola le Mamelodi Sundowns Ndlovu Squishi Marcelo Ayende eliphakamisa thumela lapha ke phambili nalithuba ke manje le Mamelodi Sundowns iyona ke Kaizer Chiefs kuyelapha ke uPenalty Mkwena